Siyamsisathetha hello Khehle. Awu hey hello ma. Ninjani lapho? Hey. Yathitha nawe apha kunakho nje onyiwe ngondi mkhumuza le bhiya umthengele yona. Mthandi napha esikoleni yena iziphathe kakuhle abantu abethu nifunde. Wena unjani apho Khehle? Hayi kubi. Umuntu udlala incwadi. Hayi, ngiyakutshela kuminyene utshumo. Kuyimanje nje umuntu udinga imali. Hayi yantoni ngoNkosi yami imali futhi abelungwane bafuna uqobo lwami bafuna uqobo lanomuthile ndisala kuphi imali leve iphelele ngoba bafuna enye imali futhi kubi. Hayi kubi Khehle ngoba lo noLeon umfowenu ebethe ufuna imali aya kwini ntontoni money transfer nto subscription la university yakhe ndamfakela 1.5. Hayi kubi mntanami kubi Khehle. Bahlala ngathi la esikoleni. Kuyimanje nje bangifuna imali Instagram classes. Talking about Instagram classes afanele attend so bangifuna imali yalokho. Namhla ngisanda kuthola ne message manje ethi kufanele ngiphinde ngikhokhe enye imali for ukusubscribe ku YouTube channel. Ngeke ngiyakutshela hey kubi ma hey kubi. Kubi mntanami kubi Khehle. Bathi bafuna imali ngwapha kuwe bengimfaka yona aya kwini mali bafuna imali lapha kuwe. Hayi bafuna imali engango 800 nje owodwa kuphela for yonke lento. Hayi Khehle soba nangxaki imali wena mntanami ndizoyifaka sibali nje ube nengxaki ngoba lona yakhondonyiwe nangu nje lapha ngabe ndihlala kule mizongo. Hayi manje uzoyiboleka mina mntanami ngizofayela i-1000 futhi uthi ukwazi ukuthenge into lanto lapha endlini yakho. Awu ngiyabonga ba awu ngabuye ngibone ubani hayi ke hayi kwathi idwise kuzofundeka kahle. Hayi ngiyabonga ma Bye bye ke Khehle bye bye. Hayi kaloku ngithenza nginika kwami umntana imali 1000 nje abenze izinto zakhe ze-subprint YouTube ezijwa abazithole zomjisa.